au dit le gars. Oui, bloc de la LS. Et n'y a si les jours. Et attends, mais gana ben nous si les jours, mais plaît si les godom tout nous me là, vous voyez tout na no me, mon gars no me. Elle a ben et n'y a aussi, et n'y a nous si les aussi. Si n'est rien, la femme me blâne. Blâne, allez, si n'est rien, le odom. Allez, si n'est rien, le cossimène, allez, si n'est rien, le loam. Allez, si n'est rien, le Togo. L'on est allé si vous voulez bien les Africains. L'on est allé si les rien. Bon, on donne à du clola. C'est un peu mon là, c'est un peu mon là. Donne la banto, donne la ocatan, à Srafo. Allez si les rien. Bon, on donne de nous fier la oji. Allez si les rien. Bon, on donne de la oji. Le Doyopo, Katan, le Togo, le Ghana, Bénin, Burkina, toute l'Afrique a tout au Katan. L'on est allé si rien, Boawo, le Niru Pota, Nibandji, affiché au d'accord le vo, Wahunya Hunyaole. Allez si rien, Boawo, do, Adero Kifia, le Guinée Nibandji, affiché au d'accord le vo, Wahunya Hunyaole. Allez si rien, Boadero Kifia, le France du Kwame. Allez, si n'est rien, bon, à des docufia, les Américains, tout comme pour homme. Blonnet, allez, si n'est rien. Allez, si n'est rien, le haut bedodora, réyum. Banana, ten à dogbera, allez, si on le bon à dogbera. Blot, si on katane. Allez, si n'est rien, le haut yamasse, nyaoma. Allez, si n'est rien, le haut gagnaoma. Alors si n'est rien le Bible à Modjuro Yoma. Banana a ce poignard comme Tito. Alors si n'est rien pour à 1200 bonnes à 3 de dôme. Mais manière n'y a cela de deco. A belle pour mon lac blenebe. Manière n'y a cela de deco du miagne que vous miagne dio là bas monsieur. Ekpoa edokui le nyakle na nyalak ponu signalak blonné. E bo gbeme ko de dôme là elle ba monsieur ekpo dokui la nweme. Et kaka notre magbodo en là un globon aussi au pont. Ni magné nya selao de doko que bio miani nya jiwo lao. Bana mianye e viao bavan le ani banji. Bana mianye e te bon non lao. Bana monsieur pomi la wa poyama. Bavan ye pakle o miye. Elle a bien et yamano mais là, bien tenant de cœur go. Pour bien. Et à bas les six ino diatier là, mais ne m'a bien pour nous voir les dieux mais les gars pour boyaman. Yehowa, les doki au fiami, les doki au de goleniam. Allez si. Zinodia, Yela, Nenema, Yeluvo, Yome, Yemawe, 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 Nenema, Yeluvo, Yome, les Zinodia Tia, Alessi. Le cacato coco dame, nanema, ya nouveau, yume, coco mawe, yemawe, yemawe, yemawe.
Yehowa, ne manani na ne kode. Todo pio de niam. Du fiale niam. Du fiade niaji. Du la mi de Christo me. La mi de agakpe la me. Na be mi anoe me. E wa menu be na wo be mi maga do le me akpo. Ye yira. Bubu kafuka kwa kwenti ko ye je no le Christo Yesu kon. Amen. Ni na mi anoe. Hallelujah. Egbede nye kpakpli o. Nye ademo bena aƒetɔ la wɔ aƒonu na mi. Le tometi yi nye vevetɔwo na mi ame siwo yɔ mía ɖokuiwo be kristotɔwo. Míeyɔ mía ɖokuiwo be kristotɔwo elabena míenye be Kristo. Le esime ame ƒomea da ƒu eye wozu amegbetɔ ƒomea. Elabena wotra le mɔ si Mawu ta la dzi. Elabena mi nye Mawu mewɔ amegbetɔ, ame ye Mawu wɔ. Hallelujah. Ele yi me ye ame gbe be mawɔ ɖe Mawu si wɔ ye ƒe ɖoɖo dzi o la, ye wògbe ye wòtrɔ zu amegbetɔ. Ame si gbe etɔa si wɔea. Kise gɔme zɔn. Eyi ye eme kɔ na amegbetɔ sia bena ye mate ŋu awɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu gbe ɖo eye magate ŋu ake ɖe Mawu ƒe ŋuti o elabena esi ame nɔ kadodo nyuitɔ me kpakple Mawu nuwo katã yina ne nyuie. Vɔ eyi wòtra tso Mawu ƒe mɔa dzi enuwo gblẽ dui. Edze agbagba ale yi wòate ŋu be atrɔ age ɖe kadodo nyuitɔ me kpakple Mawu vɔ mete ŋui o la ema yi hafi Yesu va anyigba dzi. Menya ne mi gɔme sem o. Eyi ame Adam kple Eva wonɔ Eden bɔa me la, zi ale sie womewɔ nu vɔ o la, nuwo katã yina nyuie. Vɔ womete yina Mawu gbɔ. Mawu eva na wo gbɔ. Ne xlẽ wo Biblia nyuie akpɔ bena Mawu va sra na wo kpɔ le abɔa me le trɔkpa dzi. Wo mate yi Mawu gbɔ. Eta meka ale yi amegbetɔ dzi Mawu o. Mate ŋu kpɔe gbe ɖo. Hallelujah. Ale yi amegbetɔ dzia Mawua edze ƒãa le ameƒomewo katã me le kɔtawo katã. Woƒe Mawu dzi nye nu kɔ. Woakpɔ dzi akpɔ ɖa be ɖe nu kae wɔ nuku o. Ke me trɔ zu woƒe Mawu. Eʋe hã nye Mawu. Ɣleti hã nye Mawu. Ne woyi ave tutume eye wokpɔ ati aɖe wòto ʋɔ le atiwo dome koa, etrɔ zu woƒe Mawu. Wose egɔme be agbe meli nenye be tsi meli yi woanɔ eya ta edu sia du si me nayi kloe la tɔsisi enye Mawu. Hallelujah. Nane yi edo go ɖe nu ye wòɖe wo tso xaxa me, wòɖe wo tso tsɔtsrɔ̃ me ko la, enuma trɔ zu woƒe Mawu. Abe le kpɔ ɖewo me, ne yi kuma woɖuna agutɔ. Nu katã womeɖuna agutɔ ɖo le kuma. Eyi me ashantiwo ho aʋa ɖe ʋeawo ŋuti eye wonɔ dukɔ aɖewo sim, wonɔ amewo ɖem aboyo eye wova ɖo kuma, kumatɔwo kpɔ be womete ŋu le akɔkpe ge kpakple ashantiwo oa, wosi le etoa dzia, agado gã aɖe le fi ma, ko wosi ko woɖo agadoa me. Ashantiwo nɔ wo yome. Aka ashantiwo ne va ɖo afi ma, agado yi me woɖoa, agutɔwo va ɖo ɖe emɔa nu. Ta ashantiwo bo ame ɖeke mate nɔ fi o, agutɔwo ɖeɖe koe li. Ta ashantiwo dzo. Ashantiwo dzo vɔ ko agutɔwo dzo. Ta amewo do go. Ta agutɔ trɔ zu woƒe Mawu ye wosubɔnɛ. Hallelujah. Mexɔ se wo nu yi ta amewo subɔna tɔgbui dagbe ɖoa, eyae nye be ɖevi ɖewo yi wo viwo ɖe le fefe wɔm va yi lé tɔgbe dagbe, wokpɔe ko eda koe nye da.
va me duo me quota ezope mau Biblia be mau de mo be amewo adzi abe ŋku agbatɔwo le asi tsam le zãme ene gake wònye be etsɔ ɖe wo gbɔ koe afi ta mawu koe nye ame yi ate ava me gbɔ mawu koe nye ame yi ate aɖe eɖokui afia eya ta esi amewo da ƒu la Yesu mawuvi mavɔ la dzo gblẽ eƒe fiazia ɖi eye woɖi va anyigba dzi bena amegbetɔwo nakpɔ ale yi woɖo la nɔ agbe abe ame bena mawu dziƒoʋĩtɔ la wòakpɔ ŋdzedze le wo me eya ta eyi wonɔ agbea kaka xɔ ƒe blatɔ̃ vɔ mɔ nu vɔ̃ aɖeke o hafi woyi ye Yohanes nyrɔe ɖe Yɔdan tɔsisi me Yɔdan gɔme nye esi le ɖiɖim esi le ɖiɖi ɖim esi le tsotsom le dzi le gɔme yim yi gɔme nye be ne eyi bo ne nyrɔ ye ne eyi be yeaxɔ Yesu yeatrɔ zu etɔ le gɔme nye be ele gbɔgblɔm be yeƒe nyenye naɖiɖi le esime Mawu ƒe nyenye wòanɔ dzi yim le yeƒe agbe me elabena amewo katã woxɔne se bena yewoe le agbea ƒe titina eye nu sia nu ɖo la subɔ yewo Mawu ɖo la subɔ yewo ɣeyiɣi ɖo la subɔ yewo edua ɖo la subɔ yewo ta ame sia ame si menya Yesu o la amewo kekeŋ wola bɔbɔ ne yeawɔ aliawo dzi gake woya le gbɔgblɔm be ele be yeya yeaɖiɖi ne Yesu wòayi dzi le yeƒe agbe me haleluya le eƒe agbenɔɣia egblɔ bena ame si be yeadze yewo me wòanye yeƒe nusrɔ̃vi la ele be wòanɔ ye me ko ate nɔ afi ate nɔ agbea nu ka ta yo le yi me ye Yohanes nyrɔe ɖe tsia me vɔ ye wòdo go yina Biblia ne mienya be dziƒo nu ʋu eye gbɔkɔkɔe ɖiɖi ɖe dzi le akpakpa ƒe nɔnɔme alo ahɔne ƒe nɔnɔme eye gbe aɖe ɖi tso dziƒo eye míese gɔme be fofo la ƒe gbe ma esia nye vinye lɔlɔ̃tɔ si gbɔ nye melɔ̃a nu le na o si me mekpɔ ŋdzedze le yi gɔme nye be Mawu le mía fiam ale si mie ɖo la nɔ hafie wòakpɔ ŋdzedze le mía ŋuti ame si Mawu kpɔ ŋdzedze la ame ma koe ate ŋu anɔ kpakpli ame ma gbɔ ko Mawu ate ŋu anɔ eye Yesu be ne Mawu wòate ŋu kpɔ ŋdzedze le mía ŋutia menye be míanɔ zɔzɔm kpakpli ye koe o ele be míanɔ ye me elabena efia nu bena le ɣe ma ɣi me le gbe ma gbe ame eve woamlɔ aba ɖeka dzi woakɔ ame ɖeka woagblẽ kpɔtɔea ɖi ta menye be menya Yesu mese ŋkɔ menya eƒe nya mezɔ kpakpli meɖu nu kpakpli be nya ye o medze mana nanya bena Yudas Iskariot hã ɖu nu kpakpli gake menye eyae wɔe be wòayi eƒe fiaɖuƒe la me Yesu gblẽ Mawuvi la gblẽ eƒe fiazi ɖi eye wòva anyigba dzi eye wòva nɔ agbe ƒe bla-etɔ̃-vɔ-etɔ̃ mewɔ nu vɔ̃ aɖeke o ame siwo tsitre ɖe ŋuti gɔ hã eva biɔ gbe ɖeka be mia dome ame kae ate ŋu ƒo nu vɔ̃ ɖe ŋuti o mewɔ nu vɔ̃ aɖeke o le eƒe agbenɔɣi egblɔ be nenye be yeya wodo ye ɖe dzi la ekema yeahe amewo katã le anyigba dzi ava ye ɖokui gbɔ leke ye wodo Yesu ɖe dzi le anyigba dzi ɖo dodo ɖe dzi ɖeka yi wote nɛ koe nye be woklẽ ɖe ati ŋuti eye wokɔ tia yi dzi nu si Mawu di be yeagblɔ na mí gbe míase gɔme yae nye nu si dzɔ le atitsoga ŋuti nu kae dzɔ le atitsoga ŋuti nu ka atitsoga nye na mí ame geɖewo atitsoga nye dzesi nɔ kpoɖo ŋku game míenɔ gɔmedze suku me wova do vɔvɔ na ame le Togo le afi ya be gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe va le yiyim be gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe va yiyim ne va ɖo aƒe ɖe ƒe agbonu ne ƒo agboa ne woʋui nɛ ne gbe ge ɖe ame sia ame ku le aƒea me alo amewo adzaraʋa alo amewo abu vɔa nenye be miewɔ atitsoga ɖe agboa ŋutia ne wòva ɖo nya kpɔ atitsoga koa edzo maƒoe o mage ɖe me o amewo katã trɔsubɔlawo hã malẽwo hã mamisiwo hã fadawo hã pastɔwo hã
Bokon non. O atitsoga fe jesi do fe agbonu. Masuna maolo. O weda gboanu vo. Va o ga weda portunu de tia de nu la fe ame. Hallelujah. Ameyosi agbomele lo fe ponu. O di atitsoga di lo. Atitsoga me jesi o. Hallelujah. Atitsoga me jesi. Atitsoga enye na ijoba yi. Ame aɖewo lɔ̃ atitsoga le gbegbe be o dzena gbagba akle fe koko fe anyigba ƒoƒu ga woakɔ yina goldsmith ye wòawɔ atitsoga na wo kple sika sika lɔ ɖe ŋuti woakɔ ƒo kɔ eye ne wole yiyim kaka nana be akpeke wo ƒoa wolée kɔ de nu me. Alo? Atitsoga. Menye nu ya atitsoga nye o. Nu ye dzɔ le atitsoga ŋutia. Eye le vie na mi atitsoga ŋuti nya. Nu kae dzɔ le atitsoga ŋuti o? Le atitsoga ŋutia, Yesu trɔ. Yesu zu nu bubu. Be nye kpakpli o ta. Nu kae Yesu zu le atitsoga ŋuti o? Le atitsoga ŋutia Yesu zu nu vɔ̃. Biblia na míenya be Mawu enye kɔkɔetɔ. Eƒe ŋkuwo kɔ, eƒe ŋkuwo dza ale gbegbe be mate ŋu akpɔ nu vɔ̃ o. Hallelujah. Hallelujah. Nyemenya ne mi nya magɔme sem o. Eƒe ŋkuwo kɔ, eƒe ŋkuwo dza ale gbegbe be mate ŋu akpɔ nu vɔ̃ o. Efia ɖe nenye be mate ŋu akpɔ nu vɔ̃ vɔ ame aɖe wɔ nu vɔ̃ ɖe anɔ ame akpɔ ma. Teƒe la tsoe. Avɔ aɖe be nu medzɔna dzi ɖe kura mate ŋu kpɔ avɔ ma kpakple ŋku. Igblɔ be abɔbɔto le gome. Mate ŋu kpɔ. Ye ame aɖe ta abɔbɔto le gome. Ye wova gbɔ be yewo kpakple yewo akasẽ. Ite le asem akagea. Mawu ƒe ŋkuwo kɔ, eƒe ŋkuwo dza ale gbegbe be mate ŋu akpɔ nu vɔ̃. Babia nye be ame aɖe le anyigba dzi mewɔ nu vɔ̃ kpɔ o. Ame aɖe le anyigba dzi egbe, ame aɖe le teƒe ya egbea si ka ɖe dzi be tso gaƒoƒo ya me. Eƒo gawi ɖeke miniti blaeve-vɔ-enyi. Kaka va na eyi me Yesu ava, ye magawɔ nu vɔ̃ ɖeke kpɔ gbeɖegbeɖe o. Ame ɖeka ɖe dzia? Eleke ne le wɔ ge Mawu ate ŋu kpɔ o. Eye wònye be ava me be nàwɔ nu vɔ̃. Vɔ Mawu ƒe ŋkuwo kɔ, eƒe ŋkuwo dza ale gbegbe be mate ŋu awɔ nu vɔ̃, mate ŋu kpɔ nu vɔ̃ o ɖe. Leke Mawu le kpɔ wo ge? Ate yi Mawu gbɔa? Eɖokui eme kɔa? Eme kɔa? Eta ye wòhiã be nànɔ Yesu me. Menye be nànɔ kple Yesu o. Nànɔ eme. Ne kɔla ya menya kpɔna na wo fi ɖeka. Ye me dui tɔte ɖe ŋkuwo mea, ke ɖe amia ŋku. Hafi ase nya yi gblɔm mele ya. Alo? Vɔ nenye be mele ya lekea, ye wokɔm de Yesu me. Ega le kpɔ ye ma? Ke nya yi gblɔm mele nate asi zɔe. Ye ta ye Yesu be míanɔ ye me ɖo. Fifia le atitsoga ŋutia, Yesu zu nu vɔ̃. Nu ka ta wòzu nu vɔ̃ le atitsoga ŋuti ɖo? Bena woate ŋu adrɔ nu vɔ̃ ƒe kodzo nu vɔ̃ le atitsoga la ŋuti. Womate ŋu bu fɔ ame wu zi ɖeka ɖe vodada ɖeka ta o.
le amewo ƒe senu, le Mawu hã ƒe senu. Ne metsɔ ekplɔ ya menye tɔnyo, nu kae me o? Le fifi, alo? Yodrɔ ʋɔnum zi ɖeka ɖe kplɔ ya ƒe fifi ta kɔa, evɔ. Womagate va drɔ ʋɔnum zi velia ɖe kplɔ ya ƒe fifi ta o. Fifia nu vɔ̃a, Mawu drɔ ʋɔnu nu vɔ̃ le atitsoga ŋuti. Yesu ezu nu vɔ̃ le atitsoga ŋuti. Eme kɔa? Ta eyi Yesu zu nu vɔ̃ le atitsoga ŋutia, nu vɔ̃ ƒe fetu eya nye nu kɔ? Eya nye ku. Eya ta Yesu ku le atitsoga ŋuti ɖo. Nu vɔ̃ ƒe fetu eya nye ku. Eya ta Yesu meɖi le atitsoga ŋuti hafi ku, eta ku le atitsoga ŋuti ɖo. Amen. Be ne mianya be nyateƒe Mawu ƒe ŋkuwo kɔ akpa, wodze akpa be wòakpɔ nu vɔ̃ la, eta ye Yesu do dzesi le atitsoga ŋuti be Mawu gblẽ ye ɖi. Ƒe sia ɣi si Yesu nɔ anyi le anyigba dzi wònɔ agbea, egblɔna be menye ye ɖeka o, elabena Fofo la li kpakpli ye. Gake le atitsoga ŋutia la, edo ɣli be Fofo, Fofo, nu ka ta ye megblẽm ɖi? Etrɔ zu nu vɔ̃ ta ye Fofo la gblẽ ɖi. Nu ka ta o? Be nenye be nyi kpakpli o, míele Yesu me egbea. Esi wònye be Yesu afɔ tso kukua do be zɔ̃ vɔ míele eme egbea la, Fofoa magate ŋu gblẽ nyi ɖi ake o. Ne le Kristo me la, Mawu magate ŋu kpɔ nu vɔ̃ ɖeke le ŋuti o. Ne le fika o? Ne le Kristo me. Ne le Kristo me. Ne Mawu be akpɔ o la, nu ka wòakpɔ? Hallelujah. Ne metsɔ sɔdza wudo fifia ɖe me ka miakpɔ? Hein? Ne metsɔ sɔdza wudo me ka ye miakpɔ? Ame kɔa? Ne metsɔ kpali me srafowo ba wudo nu ka miakpɔ? Ade wudo nu ka miakpɔ? Hein? Miakpɔ asrafo alo? Ne metsɔ bishop ba wudo ɖe me ka miakpɔ? Teƒe me kɔa? Ebe míanɔ Yesu me, míanɔ ye me. Menye be míalé ye ɖe asi o. Ate ŋu lé ame ɖe asi mianɔ zɔzɔm. Ne ame le zɔzɔm kaba kaba kpɔ wòva glo awɔ nu kɔ? Aɖe asi be nɔ yiyim ava. Eme kɔkɔ ma. Eta be míanɔ. Ne me le Kristoa me, ne Kristo le wɔ me aleke hã, be yiyim kpakpli. Zɔzɔm ale hã, mate ŋu zɔ nenema o, nye mate ŋu zɔ nenema o, eya me eme le. Ame ka ya ate ŋu zɔ abe yameʋu o? Woetɔ koe nye be nawɔ nu kɔ? Enɔ anyi ɖe yameʋu me. Le yoyi ma, meka wɔ ya o. Le game va tɔ te wo be ɖia, o hã na ɖi. Kristo me wòle na mí be míanɔ. Ta eyi wòzu nu vɔ̃ la, wodrɔ ʋɔnu nu vɔ̃ le yametia me be míawo ya mí magage ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ me ake o. Le Korintetɔwo ƒe agbalẽ 2:8-21 me, Biblia ne mínya be eya ame si menya nu vɔ̃ aɖeke o la, etrɔ zu nu vɔ̃ ɖe míawo ya míata be ne míawo míatrɔ zu Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye le yama me. Hallelujah. Le Kristo me míawo míetrɔ zu Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye. Nu yawo katã wova eme le fika o? Le atitsoga ŋuti. Ye Biblia ne mínya le Romatɔwo ƒe agbalẽ 8:8 Kpukpui gbã kple velia me bena fɔbubu aɖeke megale ame siwo le Kristo me la ŋuti o. Fɔbubu ɖeke. Ame aɖeke ne egbe le Kristoa me ko ame aɖeke magate ŋu abu fɔ o. Amen. Me gɔme nye be
ne eyodo ki obe Kristo to ko fo bubu maga non ti o eti eso awe non ko no menye na maga tre khonyama okay Yesu ya no lo be Yesu ya olo ni lo be nye kpodo be Yesu ya na mele me afi kana mi mele mo ma kana mi duge ya hein amu mele mo amu atenduma na mo du de que matin les pas lui a ama comment ta ele Yesu na ele Yesu mede e yo nyeba Yesu nto mo onu von de ke kpo wa matin onu von na ele Yesu no manye go mele nyemba na yo do ki oba Kristo to ete onu von de si ade fun vi amede ke ma bu fo manye ba nyayo ama comment na ele Yesu me na no le matin we matele Yesu monoge akpa mamu bosron abe ya no papelio matele Yesu monoge akpa nu simonye to ahadu asida chio matele Yesu monoge akpa mede akpa nyamanyale yo na madakuku tafalase pero bise comme matele Yesu monoge aba igloba madane ku da Yesu va ni banji ba amokata wa kpo agbe ebe amevoni be kuma nyunyu ta ne pa me ade o le gbedomda ba ame ade nya amevoni ta ne kuwa amama nya Yesu mo le Yesu no do yi esenko do yi eklepo nyakpo bo me nya Yesu o pero ko me le kokoma ta ne le Yesu me maten vona ame ade ko na le Yesu me maten vona kuo na le Yesu me ame ade ke maten cho po dekonu ava eye na be dekonu mata e na adale Yesu be sededejio aba ale Yesu ntolo e odu asida o atitoga e oduri e ya nana makene ame ade be ya wona de nti osie chitrede maupololo nuntibe nenyebe mawalo ekema yawuwa na wufa alabana enyebe ne lagbela Kristo e ne yekuha e yakelina takunye vire nae berekwa makwa la ticho gantia Yesu trozo nouveau eye odrovo nouveau beni pakplio yala ni maganye gome kpolo le nouveau me akko eye ewebe miola rondodro adeke maga anu anyi nami o le atito ganti Yesu trozu dolelewo dolele de siade sinko na sekpo dolele de siade sinko ma sekpo esim na nyanu le pesim ma nyanu lo dolele si o me poli hado eyo avava dolele si o nu anyi kpo vo ma gali egbe Yesu trozu kata atito ganti eye o redolelo vanu esi o no agbe no faso so do o no yima fisi o dogo dolela dele eyo na do dolela de sia de ti o klo va egbola eyo do katan dolela ya de kre matrito le Yesu fon kuma po o jagwa be ya de podopo mo jagwa ya de podopo eya e du de sia de ji la ticho gantia etros dolele de sia da Ye glan le fi abana nous sieme le abale yorula noa le mawa dolele hallelujah ba atu plasi wa lekea dolele ba sronyonu na yo sron tube abuneto kofiato numanyala amadokponu dolele bosron tuna yo sronyo nuwe ajeto atelito dolele be amasiyo do kribe Kristo to wale ko kulu de akpeteme ai boko no bo dolele be amede ye fo na gbesi agbe anodom kaka zado va makponu aduwa dolele be ame anu anyi
adesro ano belem nasro wa no nu yiwom hia nu si hia wa no wom vo vi ma no si wa dolele ba amede adzebubu vo adore gbodoma adore moji kwa mesia ma no fandum lentia dolele ba meade ano dom la meade gbo ameado je si bo le dom ni wa gbe ma khefe tu ne wa dolele nu yo katan le bubu o sia ma yo ba dolele ba le dvade me edvume vio o po jenao wa do foji vo drovio o we ano jeje pom le dvame dolele yesu trozu mo katan le ati soganti banuka bana dolele ade kana gavanye paklo diako Fika na no idolele magavaji o ele na oba na no Kristo fika na nyale ba e wo ma o ati so gantie biblia na me nyale yeza pagma la table à ton vent et ton pepe na lia bebana mi afa dolele mi afa veveseso mi afa ntifa fa fa agbala e ya odro de ya maji la ti so ganti nuka tae o no ati so ganti wo ma odovo ye ma o na gano wo ya wa gba me fa no nuka tae egbe ya ndu ya gonna fudem now nuka tae sukli do gonna fudem now ya egbe nuka tae ano papranya kundo okay okay loko blona jani gbolo nuka tae jani gbolo anontio adigbo voilà nuka tae adigbo ano ya nti odo ele na obe na doje sive Yesu wodo cho nti le fika la ticho ganti no si manyaola e ya ko ya glen lentio bodeje be enya afio ganu glen lentio ko akama onbuto ayo no hallelujah na manya be fonye yiranko we ti asagama to vai faire de frigidaire le congélateur cuisinier le climatiseur homme atonta be ma va ho na mi ma opli na manya be khefe avo wonye mai vai ho ma o de leke na yo na mo danye abuneto ya te fe Yesu khefe de nu ma o ta vo ho nu katae mo ga tem danyo ne be ajo la gbenyo kan bo adole na bu mo adole bo nu katae tem blan bo no bu mo nya am se mo ko ma jena be ajena ma se mo nyima nya ma sia mo enyere nyima nya ma sia mo Yesu tros dolele de tanye la ticho ganti eye owenu tade dolele jo la fia onuko ajo hallelujah ye ma dore moji kam ya de ponko be abanju de kakwi de tuwi ntu manyaba na jwana manyaba na ho ta teri gbala ganto la majujuma wa mayo na jwa ho holy ni ya o mojuna agajuna When you saw me ever such a do we over and see you. Yeah, they were a good more than you. Okay? And Lebana Nyaba Majola to Ganti. Na Sagomaba a yetae o jodo. Na globe yosbele aleke manyaba leleka vota evo. Wa elena obananya ba Kristo me rolano. Mate no godo. Na nyema iranko wa. Nyema ten vai ho, ami o ta fo nye khefe aro. Bara ko bakwa. De ma iranko wa. Afia vai ho no. Ya nye mia no Kristo ma. Afia nye go ma polo le nusio o de miata la tito ganti ma. Ma le Kristo amanoge. Na nyebe ma mi jiere ha le gbo. Nyaga sama
oglo na vere o ma ko o pavo o ha be akana allo na be ma ko o patisia ele bo de kanava vane nye be egbonavo vane be amere le esi elo e nyagbomto ye ko epa ti me bo de ame makodi e be me de ge kodi ma pa wa ti me pa go ama ko ta ele na mi be miano Kristo me afi mianye go me polo le atitu ganti dosi o la me bana mianye go me polo le vovo tso dolele si meme le atitu ganti Yesu zu gbojogbojo kata la atitu ganti de o de alome lenti evu nkuna nkwa agbato evu tona tokuno ena tekuno ozo eko anyijela onti eyo dodole la kata me nkata yan tomaten adero ki la atitu ganti o me ye gblobe onegba agbodo hosi otu kaka plan va de on tu va hare han e bo onegbe ya nkeke ton agbe ya to tu keke be nye ma obi ene di la atitu ganti mi po e te ona ne a ezu gbojogbojo la atitu ganti eyai ahom le tutu Galilea fula pe tio zufuto tu gao le kokom de voama e nu so la yue e ko globe eya to dinezi ti fa no ko no kata zero ni ka la atitu ganti usembu boda kama galesi bo na neko eya e po gboti la joge le ba ngba odo amata ko se be le ya po gboti se ti ade le fi ma du eyi me po na neko e o bo ke o gboti america ma ga do se ti to egbe aju kaka wa tro me gbe gboti afu kankan to kama kaka yi eye mayo le da atitu ganti o fo gata gbajere me gbo nya doko ya mo be bla mi photo mo na la nani ne di atitu ganti kama mi kata mi a hodi osu ima ko lo to ezu gbojo to eyai i Yakobo vudoto le Samaria igbanji mo didi to si hadu agbo ye Samaria nyonu mava be vati duge e be na eti wa no nyonu abo be eya vida to nkata wa bia eti eye Samaria nyonu be na ya bo nyonu na de na amasiele de nya amasiele ti bia o be na ya no a akama na bia eti wa no ela bana ti ya na ekua na enu ya eto ti ko aga wo aka wati ya le nya asi na ma na ola ti ko maga wo akọ gberegbero wa ye gbla ti so ganti be ti ko le wi Yesu ezu gbojogbojo fun bi de si ade la ti so ganti be ni pakle ota be mi o mi maga agbojo hallelujah hallelujah la ti so ganti Yesu trouxe si fode Biblia na minya le Galata to fa gmaleta ton pupu to wi de ke wi eton lia wi na le na minya ba Yesu zu si fode la ti so ganti de niata ela bana mlodi bana o ko fide amesia mesi oblade asinti bana Abraham fa ya yira nazu do menyinu na amesi o kata de Kristo Yesu yo mara hallelujah nu kata Yesu zu si fodero bana si fodia de kana gadi ne pa fun ti azu na le Kristo me si fodia de kama di nsi Kristo me no gomere enye azode Biblia penya oju pepepe de gomenye be na enye Kristo to me de kama gaju wa ju oni ela bona oju Kristo wa fu pe o han
elabena woƒuƒu Kristo. Gake ne le Kristo me, ye ame aɖe be eme manyo na wo gbeɖegbe ɖo, vɔ medze agɔ aɖeke ne o. Ke ma na nye bena enu nyo na ame ɖeɖe le mɔ me gbɔna na ye. Eyi ye Israel dzo le Egypte va yina ɖe ŋugbedonyigba dzia. Balaam xɔ aŋedɔ tso efia gbɔ be ne va ƒo fi de dukɔ aɖe na ye elabena wo sugbɔ akpa, wo sesẽ akpa, ne ƒo fi de wo na ye. Eye Balaam ya ekpe do dzesi be ye mate ƒo fi ɖi o. Nu yiwo gblɔ enye be afa aɖi vo le Israel ŋuti eye dzoka maɖi ŋuti o. Fiƒodea me gaɖo mea, gbesadoa me ye wogblɔ be fiƒodea me. Alo mate nɔ Kristo me ye woasa gbedo woaɖi ŋuti o. Menye ne mi le gɔme sem o. Aleluya. Fonye le gɔme sem na ma. Mate ŋutɔ ɖe fia aɖi ɖase kpakple kaka ɖe dzi na mia do ame sia me be mate nɔ Kristo me woasa gbedo woaɖi ŋuti o. Ɖo azi ne li yewo sa gbedo nye ya fi me gale fi ya gba. Ƒe 17 nɔ afi nye. Nye nɔ bɔl aɖe ƒom le etɔnyewo be du me. Dzɔgbevɔ̃e tɔ na me tsɔ ge aɖe kɔ do na ame yiwo be medo age na yewo. Kɔwo ŋlɔ kɔ dze kɔ dam. Agame nye ame nɔ ku fu wɔm. Ta menya be nye mate da kɔ le afi sia afi o. Ya ɖe ko me ɖe le míatɔ dome kpo va yi le afi mu. Le nu kpɔm. Wonɔ kɔa dam, wonɔ dam kakakaka kɔa. Ŋutsu aɖe nɔ tɔnyewo du me gama me. Esesẽ gbã ekɔ. Etri. Fo ka. Ekɔ. Etri. Sesẽ. Le dzɔdzɔme nu gakea wobe dzoka. Esesẽ. Etɔa na vi ɖe. Kɔa eyi amewo le kɔ dama eyi kple susu be yeava yi lé vu. Nu yewo va gblɔ me se ma. Bena amewo ne gada akɔ. Vɔ yi gogo amea, amea ɖeka yi gogo ebe egbe yi amea sa hafi le kɔ da ga amea, ena be yebe dzo sayi be ye gasa ne kɔ ma lɔ amea ɖe kɔ amea ku ta eya hã yo ŋlɔ kɔ be yi hã ya da. Wa game me xɔ Yesu vɔ ya lo. Kɔ me kpɔ be nu le gbegble ge ko eme ƒutu kaba. Eme zɔ ɖo me go eye wo da kɔ kɔ eme ƒo abɔ ne le megbe dome le kɔ me te lɔ ame o. Wo kako edzo ko va nɔ anyi ɖe togodo. Ye wòle kpo le nu kpɔm. Bon, awo le ti ɖeka megbe mi kple tɔnye mi yina agble. Ye mi zɔ kɔ, mi zɔna kaba kaba. Mi ya va yi to ŋuti. Kɔ to na tɔnye be ne tɔ te agblɔ nya ɖe ne. Ne wɔ bleble agblɔ nya ne afi ne mi ado hã mi ado. Be ne lé be na via, be via menye ame ye o. Ne nye Kristo tɔa, meganye ame ko le amewo dome. Tɔnye bie be nu katã ye wobe menye ame ye menyo hã. Ebe o, be ne yele kpɔ nye megbea me le agbelezɔ le yiyim hã. Ye bia ne ye ɖokui be alo nuka dzɔdzɔm ame. Va yi wɔka le teƒe ya, ye manɔ vu wɔm. Ame aɖe ato megbe na ye alé ye o. Ne ye le ʋuɔ to megbe na ye lé ye kɔa ekplibɔ tsi anyigba. Ekplibɔ. Me ɖeke ma de na wo gbe ɖo. Be wonɔ bɔl aɖe ƒom, evia ye do age ɖe. Atsɔvitɔwo be menye age ye o. Kake wòzu kɔ, atsɔvitɔwo dze kɔ da. Ya kpɔa evia ɖe ko tso kpo va yi le adzɔge abe eya menya nya ɖeke le nya me ebo. Leke wòanɔ vɔvɔm nenema hã. Ya amewo le kɔ da ka yi be alé amewo loa, gbea ɖe amea ɖe sa ne kɔ ma lɔ amea kɔ amea ku. Kɔa ye hã, ko va yi hã ye be yeada kɔ. Ekɔ ye ŋlɔ, nu ye se le eɖokui me nye be ekɔ sugbɔ le ye si. Eye ye va na yea egle. Ne ekɔa lɔ kɔ ele abe gle ɖu o. Vɔa ne gle ɖu o kɔa eɖo la ku, ne medo atike ɖeke na o. Ye kaka ya nya evia to megbe na ye va ƒo kɔa
be kɔ ame lɔ ame aɖeke voa ele abe ɖe wòle yi to megbe ma ta ɖo la kpli bɔ atsi teƒe ɖeka ele abe eya egle aɖue ma ta eɖo la ku eta koe dzo va yi nɔ anyi kpo be via le anyi dze ge tsitsia akpli bɔ aku ye magazɔzɔ le yi ok mi ma te yi edzi o dzoka be nu ya amewo wɔ le ŋuti nye kpɔ fi me le yi megbea ta mate nɔ Kristo me dzoka aɖi ŋuti o Biblia be fiƒode agɔmadzemadze maɖi ame aɖeke ŋuti o ta Yesu zu fiƒode le atitsoga ŋuti be míawo la fiƒode ne gava mía dzi o amen eyi amegbetɔ dze agɔ wɔ nu vɔ̃ ɖe Mawu ŋutia ye Mawu gblɔ be anyigba amie anka now eya nye fiƒode be dzesi ta Yesu ɖe eɖɔ ŋdza kuku hafi nɔ atitsoga ŋuti gɔme nye be edro míaƒe fiƒodewo katã ɖe eta be míawo ɖe mí maganye gomekpɔlawo le fiƒode me o le atitsoga ŋuti esi Yesu do wòlitɔ ƒe gbɔgbɔ na xɔmetsovoa ma ɖe eve le gbedoxɔa me egɔme ɖe esi xɔmetsovoa ma ele gbɔgblɔm na mí be gbedoxɔ megahiã na subɔsubɔ haleluya meganye xɔ aɖe me mía yi hafi asubɔ Mawu míate ŋu subɔ Mawu le afi sia afi haleluya le Marko ƒe agbalẽ tabla Mateo ƒe agbalẽ tabla vevɔ ene kpukpu evelia Marko ƒe agbalẽ ta 8 kpukpu evelia Luka ƒe agbalẽ eta blaevɔ ɖeke kpukpu adelia Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ ta blaevɔ ɖeke kpukpu blaevelia mea Biblia na míenya be gbedoxɔ meganye Yesu Kristo eyi wòle agbea fi wòadzɔ gblɔ na ƒe nusrɔ̃lawo bena gbedoxɔ ma yi le Yerusalema ƒe kpe ɖeka hã magakpɔtɔ ɖe kpe ɖeka dzi o exɔ amu keke ne yi Yerusalem egbea exɔa megali o nu yiwo woyɔna be gbedoxɔ le Biblia be gbedoxɔ meli o malewo be egbedoɖaƒe wotu ɖe teƒe fi gbedoxɔa nɔ le Nyaɖefia ƒe agbalẽ mea Biblia na míenya be le Yerusalem yeyea dziƒo fi mí katã mí le gbɔgblɔ be míayea gbedoxɔ meli o elabena fofo la kpakple vi la woawoe nye fofo la kpakple alẽvi la woawoe nye gbedoxɔa eta Yesu be míanɔ ye me eyae nye míabe gbedoxɔ haleluya fia mí meyɔnɛ be gbedoxɔ míabe takpeƒe ta míate wɔ nu sia nu si dzrom mí le eme eme kɔa le anyigba dzia ewoe nye Mawu be gbedoxɔ le dziƒoa Mawoe nye wò gbedoxɔ le gbɔgbɔmea Mawoe nye wò gbedoxɔ ta le gbɔgbɔme la ewoe anɔ Kristo me le gbɔgbɔme Kristo me nɔnɔe nye eƒe nya la me nɔnɔ ne le nyaa mea ke mawɔ nu vɔ̃ akpɔ o amen meɖe kuku eme kɔa eyi xɔmetsovɔa ma ɖe vea egɔme nye be nunɔla nye abe dɔwɔna wu enu womagayɔ ame ɖeke be nunɔla eyae nye eƒe dɔ ta le ne nye Kristotɔ egbe ɖe mate yɔ ɖokuiwo be Kristotɔ eye nàgblɔ be naɖewo li yeye mate wɔ ame ɖe kɔ awɔe ɖe teƒe abe gbedodoɖa pastor do gbe ɖa ɖe tanye bishop do gbe ɖa ɖe tanye o hã do gbe ɖa Biblia na be mí katã míenye nunɔlawo le Kristo me eme kɔ mí katã míenye nunɔlawo ta ame aɖe meɖo la ganɔ anyi agblɔ be ye nunɔla enye yebe dɔ ta midzɔga nam ne mate ɖu nu le aƒe me amen meɖe eme kɔa ne míele gadzɔm le fi ya ɖe menye be ne Didier kple srɔ̃a kple viawo woaɖu nu yo abe le kpɔ ɖe me sɔlime mi wɔ vɔ ga yi míedzɔa míe Didier hã dzɔna ga ye ega yi míedzɔa megale fi o ɖo ame yi kpɔna ga dzia edzo kpakpli ega me tsina ƒe ya me ŋutɔ hã ŋke nɔ
Ok, je vais prendre un tio. Je regarde le tio, mais je donne à go, on a compté mignon, ni raméao. Nous quand on y a au paquelio. Ni a kata, ni a abiadang, 20. Mais vous avez quoi? Avez quoi? Ta manière, et ta Paulo, ni a me yocho, trop subo mais Paulo, ni mi a apostolo. Paulo me tote, et dosio, wana la au po. Doma wana, okpona e yan to fa fe ji e o ko dena doama ta to ma fa manu veve me Didier han dena vire doama rekwa me le kokoma ta mi kata mi nye nu no lao ba mi aten a o vosa gbogbo me vosa me rekwa me le kokome le fika la fi si a fi ne le lome aten subo ma ne la fanya aten subo mau ne do bole lo me ina de dapango asubo mau ne le gaze homa aten dogbera na mau aten no anyi de gaze homa lo adogbera eta biblia ni no godo draji mazuzo ne ni bo maten dogbera le gaze homa no kata biblia globo mi no godo draji mazuzo ha ne ba mula anyi la dom de maten dogbera madogbera ene no anu kata nye no gbedora ji mazuzo wa gbe no kata nye gbedodora ta ne ye be eva ile fifima e kama wo gbedodora nye nyon na Yehowa ne la padama wo gbedodora nye nyon na Yehowa ne la masrojima wo gbedodora nye nyon na Yehowa ne ponchwa do va ina ojuro ne ponyo na do va ina ojuro wo gbedodora wo vosa nyon na Yehowa bele ko mele kokoma ta mia pa gbenono enye gbedodora aba no no lawo ana idro no vosa o gasia gan ye ho me chovo amade ve e goma enye bena amo kata fa ma subo le afisi afi nuvu ni kata mi aten subo ma la fisi afi la gasia game le Yohane swagban la etane koko bla von elia me Yesu Kristo blona Samaria nyon ma bena yi bona yen fisi bena amo wa subo ma le nyatefe pakple gbogbola na menye Jerusalem alo to ya jio yigo menye be ka fiye na lo me ka edanye ndio edanye ndo edanye zamo edale ndamo edale enulimo edale tilemo aonuko adogbera asubo ma le nyatefe le gbogbola nous si okatan aten avaime nami elabena Yesu Kristo pour força le aticho ganti la vie dans l'auteur le Christ. Est-ce qu'il y a la bena Jésus Christ va les moi c'est pas dans les bantos établa un nevo à fier qu'il y a beaucoup ewolia mais Bible na mi nyabe atam kai magbe yuda sinono o o ma de fiati ploda le ekome o vasere esime shilo ava ya amesi sorry duko katan dola doto menye doko duko hallelujah no kanya tam kalio pinya fiawe ole na ne da sidina yi menye bo akọ wu ame yo menye bo akọ jalan de ke yo o ko kana tame enye o fe totete fe jesi le Israel la Yuda meye odona efiale eye Bible le gole te fe yabe efianyenye majule Yuda fe eto amagbedo va sede si meye AMEHI amokatan la doto ava eye ayo yobe shilo enye ntifafa fe ama mekanya meyo Yesu ntie maule lupumto to nyaglorila moseji na oema ta ziale sie Yesu me kwa va anyigban jio la
nunɔlagã tsona David ƒe dzidzime nu eye fia le via dzi tsona egbɔ gake le yi me ye Yesu va vɔ la wodzi ame le ƒome ma me megakpɔ ta nunɔlagã ƒe anyinɔnɔ megahia elabena Yesu ŋutɔe nye nunɔlagã le Kristo me. Yesu nye míaƒe nunɔlagã eye míawo katã míenye nunɔlawo. Eya ta Yesu koe anɔ me o hafi nate ŋu akpɔ ŋutifafa. Yesu koe nanɔ me o hafi ye nate ŋu anya nu si hiã be naɖo to. Eye nenye be nènya nu si hiã be naɖo to ɖimakemake la, nɔvinye ŋutsu, nɔvinye nyɔnu, fofonye ɖo to Kristo. Wɔ nu si wòbia tso gbɔwò la. Elabena exe fe ɖe nye kpakpli ta le atitsoga ŋuti. Atitsoga ŋuti ƒe vɔsa kpla ɖevi na nye kpakpli. Atitsoga ŋuti ƒe vɔsa eye ewɔe be míawo fiƒode aɖeke magate ŋu aɖi mía ŋuti o. Atitsoga ŋuti ƒe vɔsa eye ewɔe be gbɔdzɔgbɔdzɔ maganye míaƒe gome o. Atitsoga ŋuti ƒe vɔsa eye ewɔe bena dɔléle aɖeke maga akpɔ ŋusẽ ɖe mía dzi o. Atitsoga ŋuti ƒe vɔsa eye ewɔe be nu vɔ̃wo magaɖu fia ɖe mía dzi o. Nu vɔ̃ kpakple ku ƒe se wotɔ te le mía me le esime ye lɔlɔ̃ kpakple gbɔgbɔ kpakple dziɖuɖu ƒe se le Kristo me eye ele dɔ wɔm le mía me zi ale si ye míelɔ̃ be míanɔ eya ɖeka ko me be míanye etɔwo heyi ɖe mavɔmavɔ me. Zi ale si ye nedo dzesii be eye woklã ɖe atitsoga ŋuti kple Kristo la ekema Kristo ƒe dziɖuɖu le atitsoga ŋuti la etrɔ zu wo gome. Eye awɔe be aɖu ku kple nu vɔ̃ dzi abe ale si Yesu ɖo edzi ene. Ne xɔe se alea ekema bia be natsitre eye naɖe gbeƒã na nudzɔdzɔwo katã be Kristo ku ɖe ye ta le atitsoga ŋuti. Ye hã yeƒe ame xoxoa ku le atitsoga ŋuti. Ke Kristo metsi etsieƒe o ke boŋ etsitre le ŋkeke etɔ̃a gbe eye wòdogo abe dziɖula ene. Ta ye hã ye dogo kpakpli eye le ye me ye le Kristoa me eya ta yeaɖe zɔ le gbe ƒe xexea me abe dziɖula ene le Kristo Yesu me eya ta nu vɔ̃ maga akpɔ ŋusẽ ɖe ye dzi akpɔ o. Yeaɖu tetekpɔ ɖe sia ɖe ƒomevi dzi le Kristo Yesu me. Eƒe amenuveve adzɔ ye ŋuti akpɔ ye ta be yeawɔ esiawo katã. Eƒe ŋkume kekeli aklã ɖe ye dzi be yeate ado dzesi afi si evɔ le, afi si abosam ƒe mɔwo le, xevi mɔtre la ƒe adɔboliwo le eye madze wo me akpɔ o. Ke boŋ abe dziɖula ene yeazɔ le Kristo ƒe kekeli la me elabena ye le Kristo me eye Kristo magate ŋu adze emɔ ma me akpɔ o. Medze eme hã tsɔ ye ŋutɔ lɔ̃ ge ɖe me ye ŋutɔ yi atitsoga ŋuti ye ŋutɔ tsɔ eƒe agbe ɖo anyi ye ŋutɔ ke gadogo tso ku me eya ta egbe la ye nye dziɖula le Kristo Yesu me. Da akpe nɛ ɖe eƒe edɔ gã siwo katã wowɔ le atitsoga ŋuti la ta. Nu sia nu si nye fiƒode le woagbe dzi. Gblɔ na wo be Yesu fiƒode ɖe ye teƒe. Be ne fiƒode aɖeke nagava ye dzi o. Ta zi ale si Yesu yi tsieƒe, woawo hã yi tsie eye gbe la ye ɖo ɖe tsieƒe afi ma ye woanɔ. Womagawɔ dɔ aɖeke le yeƒe agbeme tso egbea dzi o le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo le wo ŋkɔ me. Meɖe gbeƒã vovo tso fiƒode me na tɔwo katã. Ame ale si nu le Kristo Yesu me, ame ale si nu si tsɔ eƒe agbe na Kristo egbea la, Aƒetɔ evo tso fiƒode ɖe sia ɖe me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eƒe anyigba, eƒe aƒe, eƒe dɔwɔwɔ, eƒe subɔsubɔdɔ
maga mie kple aŋɔkawo ne azɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Magawɔ dɔ abe atiglinyi aɖu nu abe aɖiɖi ene o le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dɔléle magate ɖe eŋuti o. Eye Kristo nɔ agbe le anyigba dzia, mi mese le ŋɔŋlɔ me be ele dɔ o. Zi ale siwo le Kristo me ta, dɔléle aƒo asa nɛ tso egbea dzi. Dɔléle aƒo asa na wo sia. Dɔléle magava wò agbadɔ me o. COVID-19 ye le agba sam le yiyim, mava wò agbadɔ me akpɔ. Mate ɖe ŋuti o akpɔ le Kristo Yesu Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me. Ahedada manye wò gome o le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Zi ale si Yesu ɖu nu vɔ̃ kpakple tetekpɔ ɖe sia ɖe ƒomevi dzi eye wòdrɔ ʋɔnu nu vɔ̃ le atitsoga ŋuti eye nu vɔ̃ yi tsi eye mefɔ kpakpli oa, zi nenema ke ame yiwo katã tsɔ wo ɖokuiwo de Kristo mea, woɖu nu vɔ̃ dzi. Woɖu nu vɔ̃ kpakple ku ƒe se dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ke agbe kple yayra, agbe kpakple ŋusẽ enye woƒe gome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Tso gbea dzi, ale yi ne ɖo nunɔlawoa, woanɔ nunɔla ƒe gome, aɖo to woƒe gbe, aɖo to woƒe gbedodoɖa, aʋugo wonya na wo, woase egɔme eye woazɔ le eme eye woagblɔ nya ɖe dukɔwo ŋuti woava eme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fofo, yra woƒe asinudɔwɔwɔwo, yra woƒe asinudɔwɔwɔwo, yra woƒe asinudɔwɔwɔwo eye yra woƒe afɔtoƒewo. Na woƒe afɔtoƒewo adzi ami abe Asa ƒe dzidzimeviwo ene le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Abe ale yie ne gblɔ be atamkayi madzo le Yuda o, evɔ wo ya wole Yuda dzata mea, Yehowa wò ŋusẽ anye woƒe gome. Nu si dogo tso woƒe enu mea, Aƒetɔ alike nu mazã le dziƒo elabena wò gbɔgbɔ eye aƒoe ɖe wo nu, wò gbɔgbɔ eye aʋanyawo, nu si wo gbɔgbɔ de woƒe dzime la eye akɔe woagblɔ eye nu si wogblɔ la alike. Meda akpe na nye Mawu bena nena nu siawo katã va eme eye geɖe wu esiawo eye nena wova eme le woƒe agbe me. Aƒetɔ ɖaseɖiɖi geɖewo nye si woatsɔ va wò aƒe me. Míeyra wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.